fuɗɗitade ɗum ko nema mawɗo den tori yo barkinan en gurdam ɗam yo ɓeydan en cellal ngal e afiya on o sellina en o sellinana en ko wonɗen e udditirde tafsiru on e ɗe balɗe ɗo ko o aya mo janguɗen ɗo joni ka Allahu towuɗo on daali ɗon wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf. ɗum ɗo non ko jokkitagol konko fuɗɗinoɗen e ngol cortewol suratun nisa en jangino ko attino o aya ɗo kon en ɓanginino ko newi e ɗen ñawoje ɗe ayeje yawtunoɗe ɗen mofti kon haray hande eɗen fuɗɗitora ɗe ñawoje humodirɗe e dewle e desal. Allahu hino daali ɗo wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa wala tankihu wata on resu ma nakaha konko resi aba'ukum babiraɓe moɗon ɓen min an-nisa immorde e sonnaɓe. Hari e zamanu majjiyanko goɗɗo si o feƴƴinino geɗaljo makko gorko hino ara resugol sonnajo makko hara wana biro on geɗaljo ɗon koko ɓe jikkinino wonde kala non wana ko ɓe labbinno. Allahu jippini ɗe ayeje ɗo o ɓangini wondema haray ɗum ɗon harminama to ngama wana ko dagi hankadi o daali wala tankihu wata on resu o addiri ɗum ɗo sighatan nahi woni haɗore wata on waɗu ko woni noon lasli e kala ko ardi e sighatun nahi haɗore ka haala alquran ma ka haala sunnaniraɗo sallllahu alayhi wa sallam haray lasli muɗum ko harmingol al aslu fi nnahyi at-tahrim. deƴƴite fi goɗɗo gonani miminande ɗen déranger al aslu fi nnahyi at-tahrim lasli on e kala haɗore arde haray ko harmingol woni ko ƴetteteɗon tiliren ka ñawoje si wona hara haɗore nden inde ardi ton e goɗɗum go ko tindinta wondema wona harmingol woni ko nde ɗo fandora haray non ɗo haɗore nden hinde e demal maggal ka harmingol wono tentiniri ɗum sunnaniraɗo sallllahu alayhi wa sallam. Kanko Allahu e o aya ɗo imo fuɗɗo en jantanade ɓen sonnaɓe tawayɓe hino harmani aden on resugol fuɗɗoriɓe sonnajo baba en on tigi wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa wata on resu konko babiraɓe moɗon ɓen resi e sonnaɓe. Goɗɗo hino feƴƴina hara himo acci sonnajo tawayɗo ko o paykunjo woɓɓe wurin hara ɓiɓɓe maɓɓe go hino hecci on sonnajo ɗon ɗum watta ha woɓɓe eɗin zamanuji majjiyanko hino yahayno e resugol sonnaɓe babiraɓe muɗum. Allahu non harmini ɗum e o aya ɗo o daali wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf illa siwana ma qad salafa konko yawti illa on ɗo non woɓɓe firtiraymo ba'da woni ba'da ma salaf ɓaawo ko yawti kon woni ko yawti kon yawti
on nangitirtaake ɗum. Amma noon gila ka nde haɗore ɗo hewti haray harmi, on tigi haysi himo jogino goɗɗum e ɓen sonnaɓe ko yo accito on tigi koyo ɓe waynodirki san. Woɓɓe wi'a illa on ɗo kadi ko istithna munqati', woni ko yawti kon maɗum wala ma salaf. Woɓɓe firtira ɗum noon woni wana hay ko yawti kon, woni on tigi wana yo o duumodu e kon ko yawti eɗen dese. ɗum woni ko karama koɓɓen janti e nde haɗore ɗo. Na wondema awa on tigi si tawi himo wonduno e muɗum hino daganimo nde o duumodata e mum o woye, bal gila ɗo harminama fuɗɗagol ngol, harminama duumodugol e muɗum ngol. Allahu daali innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Innahu no ɗum woni resugol sonnajo baba e muɗum, kana laatike fahishatan ko bonki, koko kaani. Sinnama fahisha ko fandete e muɗum ko bonki zina wal iyadu billah e ko humodiri e muɗum. Haray ɗum ɗo woni fahisha bone kanuɗe, wa maqtan e hutare, wa sa'a boni kadi sabilan laawol. ko ɗum waɗi si ɓe innayno ɓiɗɗo heɓiɗo on e sogo ngal desal ɗo waladul maqt, sabu noon Allahu daali wondema ɗum ɗo kana maqtan, kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. haɗay ko hunde ñiddunde kanunde addaynde hutare e tikkere Allahu wonande on waɗɗo ɗum. On tuma o fuɗɗi e lintande yogago e sonnaɓe harminaɓe e dow aaden on resugol. o wi'i حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. حرمت حرمنام عليكم إدو مودون أمهاتكم نينيراب مودون بين. هري نوندو هدن أندي وناندا رغول بيرو أنتيجي ونكو حرمنا، ونا سلمنغول بيرو أنتيجي ونكو حرمنا، ونا يوتي دوغول بيرو أنتيجي ونكو حرمنا. balɗo ko harmina ko dewgal ngal, harminama dewgal wonande ɓiɗɗo on e dow yumma makko. hurrimat alaykum ummahatukum, kala kadi ko jantaɗo e sonnaɓe wondema ɓe harminanama gorko on, anden ko wano noon kadi sonnajo on sugu ɓeylintaɓe ɗo e worɓe ɓen haray hino harminana on tigi. sen inni ɗo حرمت عليكم أمهاتكم هري نوائي وسئن وئيك دي حرم عليكن آباؤكن هري وانو نيني راببن حرمني رانون إدو بببن وانو نون بابي راببن كم بكدي إنو حرمي دبرسة جيوب مأببن. الله دالي حرمت عليكم أمهاتكم نيني رابي مودون بن حرمناما إدو مودون. وإنتين نيني ka sharia ko kala on sonnajo tawayɗo himo mari haqqe jibingol e dow on geɗaljo ɗon. kullu mra'atin laha alayka wilada, ma ɗum kullu untha laha alayka wilada. haɗay ko on ɗon innete nene pati on tigi hino naata e muɗum. ko waɗi si wiwɗen ɗum ɗon ko fiyen andu wondema woɓɓe goo ɓe inneten nene taway ɓe wana kamɓe tigi jibini on tigi, wana kamɓe jibini jibinɗo on tigi on, ɓen ɗon ko teliren ka teddungal tun wana ka ñawoje. sen inni nene on tawayɗo ko bandirawo biro on tigi, woni nene makko to soko ma nene makko mawɗo, ko innete kon alkhala. si tawi en inni on tigi nene hare ko ka teddungal, kono na wondema ko kanko innete al ummu ka sharia. are nene ko jibinɗo on tigi on, ma jibinɗo on tigi on. ɗum ɗon non hino naadora ɗon pati on tigi dagatako ka o resa pati makko. aray ummahatukum on ɗo neniraɓe moɗon ɓen foti ko nene makko jibinɗo mo on tigi, ma ɗum ko pati makko
jibinɗo biro makko on ma jibinɗo baba en makko on haray ɓen ɗon on fof hiɓe natora ko wi'a ɗo kon ummahatukum wa banatukum e jiwɓe moɗon ɓen ko innete kadi jiwo on tigi ko on mo o jibini hara ko kanko tigi jibini mo ma ɗum hara ko mo o jibini mo kon ɗon innete jiwo on tigi hara ko kanko heɓi mo ma ɗum hara ko tanirawo makko tigi ɓen ɗon fof haray hiɓe naati ka ñawore ɗo haray allahu daali ɗo hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum e bandiraɓe moɗon ɓen ko fanda e muɗum non ko on sonnajo tawayɗo himo hawti e aaden on himo hawti e makko nene e baaba ma ɗum nene tum ma baaba tun kon ɗon innete al ukhtu bandirawo harminaɗo on ɗo amma ɗi baaba goto hay si on tigi inni geɗal jo bappa makko jaaja kono wona on jaajirawo ɗon fanda ɗo wona on bandirawo ɗon wi'a ɗo bal oɗo komo aaden on hawti tigi nene e baaba ma goɗɗo e ɓeɗo ɗiɗo wa akhawatukum wa ammatukum e yayiraɓe moɗon ɓen yaye moɗon en kadi harminama ndere soton ɓe ko woni noon yaye ka sharia ko kala on hawtuɗo e baaba en on tigi hara ko kamɓe ɗiɗo hawti nene e baaba e misal maɗum hiɓe hawti baaba hara ko kamɓe innete yaye amma goɗɗo goo si wi'ama yaye hara ko teliren ka teddungal tun e ka yanyugol konngol kono noon ko wi'a kon teliren ka harmugol ɗo hara ko on hawtuɗo e baaba en on tigi wa khalatukum e neniraɓe moɗon ɓen hawtuɓe e biro on tigi ko ɓen ɗon innete al khalatu ɓennete ɓen nene mawɗo ma ɗum nene to soko haray ko ɓen ɗon woni al khalat tawayɗo ko bandirawo biro on tigi haray ɓen ɗon kadi ɓe harminama wa khalatukum wa banatul akhi e jiwɓe bandirawo ma ɗum singirawo on tigi siko koto makko ma miñam makko himo mari jiwo haray on jiwo ɗon hino harmi e dow on tigi wa banatul akhi wa banatul ukhti bintul akhi haray kanko ko o bappa on jiwo ɗon si tawi himo mari kotirawo makko on hino mari jiwo haray kanko ko o bappa on jiwo ɗon dagantako mole resugol on tigi wono woniri noon jiwo on dagatako nde bappa makko resatamo wa banatul ukhti e jiwɓe bandirawo on tigi sonnajo siko jaaja makko ma siko miñam makko sonnajo haray ɓen ɗon kadi ɓiɓɓe muɗum ɓen ino harmina e dow aaden on nde o resata ɓe ɗo allahu linti ɓe e hino koɓe humodirɓe aaden on teliren ka alwilada maɗum ka annasab ka jeydigal haray ɓe ɗo jeeɗi ɗo ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti on tuma fuɗɗi ellintande jeeɗiɗo goo kadi maɗum yimɓe goo e sonnaɓe ɓen tawayɓe ko harminaɓe kono ko ɓangata ɗo sabu harmingol ngol ko esirgol ngol allahu daali wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'a haray ɗum ɗo ko sabu esirgol woni ko harminira wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'a ɓeɗo ɗiɗo ko sabu muyningol ngol ma ɗum muynugol ngol wa ummahatukum e ɓen neniraɓe moɗon allati ɓen arda'nakum muyninɓe on wa akhawatukum e bandiraɓe moɗon min ar-rada'ati ka muynugol bandiraɓe moɗon ɓen ka muynugol ɓen ɗon kadi hino harmi ndere soton ɓe al ummu min ar-rada'a woni aaden on hara himo muyni sonnajo wana non on sonnajo ɗon jibinimo haray on sonnajo muyninɗo moɗon o wonti biro makko o wa'iwa biro makko jibinɗomo on haray kala ko harmi hakkunde makko kanko geɗaljo on ɗon ma ɓiɗɗo on wondude e biro makko hino harmi hakkunde makko e on sonnajo muyninɗomo ɗon yahrumu min ar-rada'i
maɗum min arradaati ma yahrumu min alwilada. aray kala ko jibingol e jeydugol ka dambe harminta kon muynugol kadi hino harmina ɗum tigi. ɗum waɗi ɗo on sonnajo muyninɗomo o wonti nene makko, ko wano noon kadi on jiwo mo o muynidi sonnajo goto aray on ɗon kadi o wa'i wo bandirawo makko mo o jeydi mo o hawti nene. aray dagatako ka on tigi resa on sonnajo wi'aɗo ɗon. allahu daali wa ummahatu nisaikum, kono noon teliren ka muynugol ɗon ko honɗum woni ko harminta e muynugol. mbela si on tigi muyninama nde wotere tun haray ɗum ɗon harmini desal ngal hakkunde maɓɓe. ka ko be wona laawi tati, ka ko laawi jowi, karama koɓɓen hiɓe lurri e on masala ɗon. ko ɓuri kon noon nandude e sowaba wal ilmu inda allah ko wondema on tigi si o muyni e sonnajo laawi jowi haray harmingol ngol tabiti. tawti ɗon kadi ko ngol muynugol adi on tigi entede, ko ngol ɗon kadi woni ko fanda. amma si on tigi yahi ha entama ɓurni duuɓi ɗiɗi ma ɗum woni jano o muyni, ɗum ɗon battinta harminta hakkunde makko e on sonnajo ɗon. amma noon konko ari e qissa salim wondude e on sonnajo wiyetinoɗo sahla sonnajo abu hudayfa on. haray salim mawla abi hudayfa o wonno e suudu ɓen ɗon ɗum ɓe ne'irimo wa boobo maɓɓe woni ɗon noon ha tawi o janɗi joni. sonnajo on tawi himo ɓiɗo seeɗa, si o yi'i salim e hino salim ko janano e makko tigi, wona kanko woni biro makko, kono noon kamɓe ne'imo hiɓe jogitorimo o ɓiɗɗo maɓɓe. sonnajo on woni sahla bintu suhayl radiallahu anha, o wullitoyi ɗum faade nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema salim ndey kamɓe ko ɓiɗɗo ɓe jogitorimo e hino noon wona o ɓiɗɗo maɓɓe tigi, haray ko honno ɓe warrata. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makanimo arbi'ihi tahrumi alayhi, muyninmo harma e dow makko hara o wontanima mahram. woɗa muyninimo salim wonti mahram jo on sonnajo ɗon. haray noon nde ñawore ɗon en inni ko qadiyatu ayn, ko ñawore hertinde la umuma laha. qadaya al a'yani la ta'um, en ƴettata suguɗe ñawuje ɗon lumɗo renɗe lasli on. iɗen inna ɗum ɗon ko rukhsa, ko newende nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam newinirani on sonnajo ɗon wondude e salim. amma goɗɗo go en eɓɓatamo e dow konko wi'a ɗon la qiyasa fi rukhasi. hare ñawore nden ɗon ko faaɗunde ko seeɓunde en eggintande innen goɗɗo go kadi jano hino wawi muynude sonnajo ɓe wona mahram o woye bal nden ɗon ko e salim ɗon nde haɗata. wonde kala noon karama koɓe amen hino wi'ayno si alhaali yi'ama nanditeɗo e alhaali salim on tigi, haray naam hino wi'e koko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi'i ɗo. ko woni ton ko ɓuri heɓindade wal ilmu inda allah ko angal udditugol ngal damal ɗon. janɗuɗo ma entaɗo si muyni haray konko muyni ɗon battinta, bal wurin daganakimo yottagol e endu sonnajo janano e makko fi muynugol. haysi innama ko yowoɗa ɓiro o yara ɓira ɗanɗan, haray ɗum ɗon fop battinta e ñawore nden wonata sabu ko mahram yagal tabitiri hakkunde makko e on sonnajo ɗon, bal koɓe jananɓe. allahu daali wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arrada'a, e bandiraɓe moɗon ɓen kamuynugol. haray noon kadi en ande ɗo wondema si tawi oɗo o woni bandirawo makko kamuynugol, haray jiwɓe on sonnajo ɗon dagantakomo, sabu noon ko bandirawo makko. allahu daaliɗa wa banatul ukhti, awa oɗo ko bandirawo makko kanko kadi jiwɓe makko ɓen ɓe naati e ka wi'a ɗo wa banatul ukhti innen min arradaati. ko wano noon si o muynidi e gorko, har kamɓe ɗon ɗiɗo fof ɓe muyniduno. on mo o muynidi ɗon kadi ko akhuhu min arradaa, dagantako mo resugol jiwo on
ɗimmojo makko ɗon kamuynugol. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewndo Ali ibnu Abi Talib radiallahu anhu wi'unoɓe yimɓe ɓen hino wi'a onon on ala e ƴettude e suudu meɗen ɗum. Nelaɗo sallallahu alih sallam maki ko hombo weɓitantami ka suudu meɗen awa way wastawi kamɓe kaka woɗɗuɓe seeɗa tun ɗo ni e resude. Wo Ali wi'i ibnatu Hamza, jiwo Hamza on. Hamza bappa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe marno jiwo on jiwo ɗon ɗo waymo ƴettude. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki innaha ibnatu akhi min arradaa, wo on jiwo ɗon ko ɓiɗɗo koto an kamuynugol. ɓay Hamza muyni di e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sonnajo goto. ade sonnajo goto muyni ni ɓe kamɓe ɗon ɗiɗo fof ɓe wonti akhawani min arradaa, wonde kala Hamza ko bappa makko e sengo, kono e sengogo ko koto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka muynugol. e hino noon dagatako nde on tigi resa jiwo koto muɗum mamiñam muɗum mo hawti. haray ko wano noon ɗo wonirno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noon Hamza hino heccirnoɓe duuɓi ɗiɗi, woɓɓe wi'a duuɓi nayyi. awen andi haray ko Abdullah baba en nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heccuno Hamza. haray Hamza ko toso ko wonno eɓen bappiraɓe ɗon. ko wano noon kadi Ummu Habiba Ramla sonnajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi'unoɓe ñande goo miɗo andi on resay goɗɗo goo, maɗum mi wawata on haɗude resude goɗɗo goo. komi ɓuri noon yiɗande moƴƴere nden haray ko bandan en kaarijo, bandirawo makko o weɓitan ɗon nelaɗo sallllahu alih sallam bandirawo makko. nelaɗo sallllahu alih sallam maki on ɗon o daganaki ɓe, woni bandan sonna on tigi daganaki mo, wono allahu daliri ɗo ni ka sakkitode wan tajma'u bayna al-ukhtayni. o wi'i sabu noon miɗo nandi yimɓe ɓen hiɓe wowla goɗɗon, wo hon ɗon woy ɗon faala resude jiwo Abu Salama on. Abu Salama wonnoɗo modibbo Ummu Salama on, wo o nani yimɓe ɓen no wi'a o hiɓe faala resude jiwo on ɗon. haala ɗum ɗon hino wowle gila ko neeɓi. yimɓe ɓen ɓe wowle tun koɓe mari ciifum muɗum e ɓokkum muɗum e ko ɓe mara. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki oɗo haysi o alano ley an, hara o nami wonnomo e ne'ude, ɓay nelaɗo sallallahu sallam kamɓe wonno ne'ude on jiwo ɗon ɓawo feƴƴingol Abu Salama ko kamɓe ƴettituno Ummu Salama radiallahu anha wa an Abi Salama. kamɓe ƴettitinomo ne'i kadi geɗal ɓe makko ɓen. o haysi tawno o nami wonimo e ne'ude o dagantano kolan, sabu noon ko o geɗaljo, ko o jiwo kotirawo an ka muynugol. wa arba'atni ana wa Aba Salama Thuwayba, woni Thuwayba on sonnajo wiyetenoɗo noon o muynini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o muynini kadi Abu Salama. haray ɓen ɗon ɗiɗo fof ko muyninaɓe immorde on sonnajo ɗon Thuwaybatu mawlatu Abi Lahab. haray ɗum ɗo hino andina en awa on tigi kala mo o muynidi haray wa'i wasi ko o koto makko mamiñam makko, ma ɗum ko o bandirawo makko tigi. ɓay noon dagatako nde on tigi resa jiwo bandirawo muɗum ma koto mum mamiñam mum, ko wano noon kadi ɗo dagorta noon. haray ko ɗum woni ko binde ɗin tindini ɗo. allahu daali wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. wa ummahatu nisaikum, wa ummahatu e neniraɓe nisaikum sonnaɓe moɗon ɓen. on tigi sihimo resi sonnajo haray biro on sonnajo ɗon harmi e dow makko. wa raba'ibukum e ne'aɓe moɗon ma ne'eteɓe moɗon allati ɓen tawayɓe hiɓe fi hujurikum ka cuuɗi moɗon min nisaikum immorde e sonnaɓe moɗon e rewɓe moɗon allati ɓen
taway ɓe dakhaltum on naati bihinna e maɓɓe, woni on naati di e maɓɓe suudu. Ko allahu dali ɗo kon wondema biro sonna on tigi eno harmi e dow makko, ɓe innay si tawi on tigi o humi tun dewgal ngal e dow on jiwoɗon, haray biro makko harmanimo. Kono noon si tawi o humi dewgal e dow biro on jiwoɗon, ɗum ɗon harminta dewgal ngal hakkunde maɓɓe ha o yiida e on sonnajo mo o humi ɗon dewgal e muɗum. allahu andini e wondema biro sonna on tigi eno harmanimo nde o resatamo. On tigi resata biro ɓingu makko. Ko wano noon kadi si himo ne'ude jiwo ka makko, hara ko kanko jogi biro on jiwo ɗon. On jiwo ɗon ko goɗɗo go woni baba en makko. Baba en makko seedino e biro makko, maɗum hara baba en makko feƴƴinino, kanko himo ne'ude noon on jiwo ɗon ka suudu makko, haray dagatako ka o resa on jiwo ɗon, sabu noon biro jiwo on hino ley makko. Wano woniri noon dagatako nde o resa biro sonna makko, ko wano noon dagatako nde o resata jiwo sonnajo makko on. En andi noon on jiwo wi'aɗo ɗon haray wana jiwo makko kanko tigi, bay wa banatukum ɗum ɗon harminanoma ko yewti, kono ɗo ko bintu zawjatihi. allahu dali wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum fa in lam takunu, si on laatake dakhaltum on naati bihinna e maɓɓe, fala junaha alaykum, haray bakkatu ala e dow moɗon. Si tawi tun on tigi o yiidali e biro on jiwo mo o woni e ne'ude ɗon, haray ino dagi ka o resa on jiwo ɗon. Woni goɗɗo si o humi dewgal e dow sonnajo, kono ɓe firti dewgal ngal, adi ɓe naatidude, adi ɓe yiidude, haray hino dagi ka o ƴetta jiwo on sonnajo ɗon, o tigga jiwo on sonnajo mo humuno ɗon dewgal e dow muɗum. Amma noon si tawi ɓe yiidi tun e mbalde, ma ɓe naatidi e suudu, haray dewgal ngal harmi hakkunde on gorko ɗon e jiwɓe on sonnajo ɗon. Amma noon si tawi ko nenejo on o falano e hino o humi dewgal e jiwo makko on, haray ngal kumal ɗon ngal harmini dewgal hakkunde on gorko ɗon e biro on sonnajo ɗon, hay si tawi o yidali taho e jiwo on. allahu dali fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Koko wi'a ɗo noon fi hujurikum, ka cuuɗi moɗon, ko onon woni ko fawtiɓe ɓen ne'eteɓe moɗon, hay si tawi ɓen tigi wanaka makko ɓe woni ino harmi. koko innaɗo fi hujurikum ɓenay la mafhuma lahu liannahu kharaja makhraja alghalibi. E hino noon hunde si ardi fi jantagol ko ɗuuɗi kon ma ko ɓuri ɗuuɗude kon e alhaali mayre, haray mafhumu mayre jogitatake. Bay goɗɗo hino wawi wi'ude allati fi hujurikum min nisaikum, kono noon allati lasna fi hujurikum, haray ɓen ɗon ɓe natali ka harmugol. En innay sawa'un kanat fi hijrihi am lam takun fi hijrihi, haray ɓe fof maɓɓe ɓe harme. Fa qawluhu huna fi hujurikum la mafhuma lahu, haray ko wano non ñawore nden hinde mofti ɓe fof si tawi tun on tigi o resi sonnajo on, jiwɓe makko ɓen ɓe harmi e dow makko gila ka o yiidi e biro maɓɓe. allahu dali ɓawo muɗum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, wa halailu e halalɓe woni sonnaɓe, abnaikum ɓiɓɓe moɗon, geɗalɓe moɗon ɓen, alladhina ɓen tawayɓe min aslabikum ko e keeci moɗon ɓe iwi. Hare ɗum ɗo hino serti e ko goɗɗo adoptata boobo, inna o boobo ɗo o kamo imo ne'udemo, haray on boobo ɗon
wona kanko woni ko wi'a ɗo wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Aden on si ɓiɗɗo makko gorko resi sonnajo, haray on sonnajo ɗon o harmani baba on suka ɗon. Haray ko ɗum ɗo woni ko Allahu daali ɗo. Amma non on ɓiɗɗo mo o okkano ma mo o ƴettuno himo ne'ude, on ɗon o resi sonnajo yehi ha o waynodiri e sonnajo on, kanko on arnoɗo ɗon wonanoɗo e ne'ede ɗon, si tawi wonnoɗo mo e ne'ude on ino faala resude on sonnajo mo suka on ɗa seedi, haray himo newnana. ɗum woni ko Allahu daali ɗo wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Amma non tawayɗo ko mo o innitori ton alibnu bittabanni, haray on ɗon sonnajo makko on o naata ɗo, sabu non huwa laysa ibnan haqiqiyan. ko innete ibnu ɓiɗɗo on tigi ko mo o jibini on tigi, ma ɗum mo o jibini mo jibini. haray ko on ɗon innete alibnu, wano wirnoɗen noon ka albintu ka jiwo on tigi. haray aden on mo o woni e ne'irde ni tun o naatali e nde ñawore ɗo. haray noon kadi min babil fa'ida, aden on si himo ne'ude goɗɗo, on mo o woni e ne'ude ɗon o innata ko ɓiɗɗo makko tigi. haray ka ñawoje innatake ko ɓiɗɗo makko, sabu noon alibnu bittabanni ɗum ɗon sharia ittino ɗum. ɗum waɗi si o jonnete yettore, wona yettore wonɗo mo e ne'ude on o ƴettata ka haqiqa. amma noon si hewti e alhaali hoy koye woɓɓe jokkata fi ɗaɓɓugol ɗo kaydi e ɗum ɗa e ɗum to, o ƴetti yettore oɗo ma ko yettore wonde goɓe jonnimo, haray ɗum ɗon ko feere ndarirte. kono noon ka haqiqa innugol awa oɗo ko ɓiɗɗo anni ko min jibinimo, ma ɗum o tawdama e ɓeygure an nden, hara ñawoje ɗen ko goote hakkunde makko e ɓiɓɓe makko ɓe o tawi ma wonɓe ton. hara kadi ka mahram yagal ɗum ɗon tabitiranay oɗo wano tabitiranta ɓiɓɓe makko e geɗalɓe makko keeci ɓen o oye, ɗum ɗon on wona no woniri. sharia sendi hakkunde maɓɓe teliren kadi salɗo go'o. on tuma Allahu daali wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf. wa an tajma'u ende hawtindirton bayna al-ukhtayni hakkunde bandiraɓe ɗiɗo, illa siwana ma qad salafa konko yawti. hawtindirgol bandiraɓe ɗiɗo e dewgal woni ko Allahu daali ɗo. ara on tigi himo resi sonnajo, o resa kadi jaaja on sonnajo ɗon ma miñan on sonnajo ɗon, o hawtindiraɓe ɓe ɗiɗo fof hara ko ɓe sonnaɓe makko e sa'i goto. ɗum ɗon koko harmi noon, sharia harmini ɗum ɗo. amma noon si o resi sonnajo yahi ha ɓe waynodiri, ino dagi nde o resa sonnajo goɗɗo go tawayɗo ko bandirawo on mo o waynodiri ɗon, ma hara on sonnajo mo ƴettuno ɗon feƴƴini, ino dago ka o ƴetta jaaja makko ma miñam makko. haray ko hawtindirgol ɓe ngol wa an tajma'u, ko ɗum ɗo woni ko Allahu daali ɗo hino harmi. wa an tajma'u bayna al-ukhtayni. beele noon hino dago nde on tigi jeyata bandiraɓe ɗiɗo hara o yiida e maɓɓe ɓe fof kadi ka balde. ɓe hiɗen andi goɗɗo si himo mari korɗo himo newnana yottagol e on korɗo ɗon, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. si tawi noon himo mari ɗon horɓe ɗiɗo hara ko jeyduɓe aden e jaaja muɗum, beele hino dago ka o yiida e oɗo hande simo faala janngo yiida e oɗa. haray aya on ɗon woɓɓe dartino e dagingol ɗum ma harmingol ɗum e zamanuji yawtunoɗi, kono ɓawo ɗum ñawore nden tabiti e wondema dagatako. wa an tajma'u bayna al-ukhtayni on haray naadoriɓeɗa kadi teliren ka ñawore ɗon, sawa'un aljam'u baynahuma fi nikahi aw aljam'u baynahuma bilwat'i bi milki lyamin. haray fof eno harmi, dagantako mo yiidugol e horɓe ɗiɗo tawayɓe ko kamɓe jeydi. ko go'o oɗa o lasindomo accitamo fes hara o yidata e makko, si daganomo yidugol e jaaja makko ma ɗum miñam makko. amma nde tawata o jillindire haray ɗum ɗon koko harmi. inna allaha kana ghafuran rahima. illa ma qad salafa on ɗo kadi ko si wana konko yawti, woni ko yawti kon on yafanama. si tawi goɗɗo hino hawtindirayno hakkunde bandiraɓe ɗiɗo
ka desal haray o yafanama ko yawti kon kono noon dagatako nde o duumoda e muɗum dagatako nde o watta ɗum kadi kesum haray illa ma qad salafa yoɓɓinna ko wala ma salaf woni hayko dagi hayko yawti kon on tigi o newnantake duumodugol e muɗum ko woni tun o nangitirtake adi ñawore nden arde woɓɓe no wi'ay ko yowodiri e hawtindirgol hakkunde bandiraɓe ɗiɗo ɗum ɗon hino tawano e shari'aji attinoɓe en ɗum waɗi haray ñawore muɗum ka teddugol e ka hulɓinagol hewta ñawore resugol baba en resugol sonnajo baba en muɗum sabu ko Allahu daali kon ka fuɗɗode to wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa ɗum ɗon hari dagake sharia hay e goto amma noon hawtindirgol hakkunde bandiraɓe ɗiɗo ɓenne hino dagino e shari'aji annabaɓe go'o yawtunoɓe on tuma Allahu daali wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wal muhsanatu e sonnaɓe resaɓe minan nisa'i immorde e sonnaɓe ɓen maɗum hiwaɓe maɗum sangiɓe minan nisa'i immorde e sonnaɓe ɓen ko fanda ɗo noon ko ɓen tawayɓe ko resaɓe hunna mutazawwijatun wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum siwana konko jeyi illa siwana ma ɗum malakat ko jeyi aymanukum ñaame moɗon haray sabu jippagol o aya ɗo ɓe innay ko fewndo sariyatu Awtas ka hitande 7 fewndo ghazwatu Hunain wanno hare nden Hunain julɓe ɓen folaka fuɗɗode on tuma noon ɓe fooli ka sakkitode hano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam imminirno noon woɓɓe fi udditoygol Ta'if ɓe imminori ɗon kadi sariyahum woni dental e konu yahayɓe fi hunde kaari ɓen ɗon ɓe yehi ɓe piiridoy e woɓɓe goo ɗon ɓe fooli ɓe ka nokku wiyeteɗo Awtas ɓe nangi noon ton sonnaɓe ɓen nangaɓe ɗon ɓe wontay horɓe yimɓe ɓen noon woni e lurrugol mbela hino dago kaɓe yiida e ɓen sonnaɓe ɗon ɓayɓe jeyiɓe joni ka o owoye wo o aya ɗo o jippi wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sonnajo resaɗo dagatako nde goɗɗo go arata resamo kesum maɗum oɗo o woni korɗo makko joni o inna himo yiidude e makko hino noon sonnajo on ko o resaɗo maɗum himo mari jiyaɗo on hino resi o newnantake yiidugol e korɗo on jiyaɗo makko ɗon maɗum hara ɓe fof ko kanko jeyɓe jiyaɗo on e korɗo on ɓe fof ko kanko jeyɓe o resindina hakkunde maɓɓe haray dagatako nde o yiida e o korɗo mo okkitiri ɗo mo okki jiyaɗo makko go o inna ko korɗo an o woye haray ɓay tun on tigi o resama dagantakomo yiidugol e makko Allahu daali ɗo illa ma malakat aymanukum siwana konko jeyi ñaame moɗon woni wano ɓen nangaɓe e nden hare ɗon ɓen ɗon ɓe wonti horɓe moɗon kono dewgal maɓɓe ngal wondude e ɓeyato ngal helay ɗon ɓay ɓe nangama joni ko onon jeyɓe haɗa dewgal maɓɓe wonnongal to ngal ɗon ngal tabita hankadi ko woni tun kadi dagatako nde jeyɗoɓe kesum on nde nanguɗoɓe on yiidata e maɓɓe ha o lasindoɓe ha ɓen tigi ɓe fiilo ande wondema ɓe wonda e reedu amma si ɓe wondi e reedu dagantako mo yiidugol e on korɗo ɗon ha o jibina on tigi o yarnata rimuru goɗɗo goo ray di'a ɗen wona ɗe jillodir o muññitoto ha on tigi jibina si tawi o yiida e makko simo faala Allahu daali kitaba Allahi alaykum kitaba deftere Allahu nden alaykum e dow moɗon woni farilla ko Allahu farli kon e dow moɗon ñawoje ɗe o ñaawi ɗen e dow moɗon wa uhilla lakum deginanama on noon ma wara'a dhalikum ko woni ɓaawo ɗon ma wara'a konko woni ɓaawo dhalikum ɗum moɗon
woni ɓellintaɓe e sonnaɓe ɗo wondema ɓeɗo fof hiɓe harmi haray kala ko wona ɓeɗo kala ko lintaka ɗo ko jantaka haray ɗum tigi heno dagani on. ɗum ɗo kadi andintinayi en wondema lasli on e muradi ɗen ko dagagol ngol koko harmi kon woni ko toɗɗete ko ɗum ɗo woni ko lintete. Allahu wi en ko oɗo e oɗo e oɗo woni komi harminani on ko lutti kon fof noon hino dagani on koko dagi kon ɓuri ɗuɗude. wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum ko woni tun sunna hino ɓeyditi ɗo e ka harmingol nde aden on hawtindirta hakkunde sonnajo e yaye muɗum no wiira ɗo ni wan tajma'u bayna al ukhtayni hawtindirgol bandiraɓe ɗiɗo hino harmi ko wana noon kadi resugol sonnajo resa kadi yaye makko haala kamɓe ɗiɗo fof ɓe wona e dewgal gotal ngal ko wano noon resugol sonnajo on resora ɗon kadi halataha woni nene makko to soko e misal are ɗum ɗon kadi hino harmi sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓangini ɗum. ɓe lintaɓe ɗo kadi hino harmi aray mahram yagal hino tabiti hakkunde aden on e maɓɓe siwana koko wi'aka sakkitode ɗo wa an tajma'u bayna al ukhtayni aray bandiraɓe ɗiɗo hawtindirgolɓe hino harmi ko woni tun o wonata mahram jaaja sonna makko ma miñan sonna makko o wonata ɓenɗo wonaɓe mahram sabu noon alhurmatu baynahuma laysat mu'abbadatan wona pooma hakkunde maɓɓe harmi ko fannin himo wondi e bandirawo on ɗon kono si tawi o wonda e makko haray hino dagi nde o resata bandam makko haray ko ɗum waɗi mahram yagal tabitata hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo. allahu daaliɗo o uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu ɓe ɗaɓɓirton bi amwalikum jawle moɗon ɗen muhsinina ko on saŋimɓe ko on hiwuɓe ko on reeniɓe gayra musafihina hara wona on oñiɓe wona on wonɓe haylade. asifa ko waɗugol gonki zina wal iyadu billah hara on tigi si o ɗaɓɓiri jawdi makko ndin sonnajo daganiɗomo ɗum ɗon himo newnana wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina gayra musafihin fama stamta'tum bihi minhunna fama kala ɗum istamta'tum ko dakmitorɗon bihi e muɗum minhunna immorde maɓɓe kamɓe sonnaɓɓen fa atuhunna haray jonneɓe ujurahunna joddiji maɓɓe ɗin woni teŋe ɗen faridatan ko farilla non teŋe ɗen ko farlaɗe e dow aden on ko be o jonnaɗe ka dewgal haray dewgal ngal timmi wo si o jonni teŋe ɗen. wala junaha alaykum bakkatu noon ala e dow moɗon felore jokka on fima taradaytum e konko weloduɗon bihi e muɗum min ba'di alfaribati ɓaawo farilla on ɓaawo teŋe ɗen si tawi woodi ko halduɗon goɗɗum goo ko wallindirton e muɗum ma ko gorko on waɗanta sonnajo on ɓaawo teŋe ɗen tabitude aɗa ɗum ɗon ko kamɓe andi ton baasi ala e muɗum hino daganiɓe o hokkaymo hunde kaari o waɗanaymo hunde kaari o waɗanay mawɓe makko ɓen ɗum ɗo ma ɗumɗa aɗa ɗum ɗon kono ɓe fottiri o wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di alfarida inna allaha no allahu dey kana o laatike aliman ko anduɗo hakiman ko o ñeeñuɗo e muraɓɓen fof eɗe ñawoje makko ɗo kadi wallahu ta'ala alam.